laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. السنن غير مؤكدة سنة جد تنتنا كدي. قال المؤلف رحمه الله: ما تقدم من السنن والرواتب يتأكد أداؤه. ko ardi kon ko jantuɗen kon e sunnaji tabitaɗi e muɗum no tenti tottirgol ɗingol. wa bagiyat sunanun ukhra heddike sunnaji goɗɗi goo ratibatun ko tabitaɗi e muɗum yundabul ityanu biha no yiɗa addugol ɗi no yiɗa waɗugol ɗi min gayri ta'kidin kono wona ko tentina yiɗegol ngol na yiɗegol tentinegol. nadkur ha fima yali eɗen janto ɗin ɗon ko arta ɗo ko sunnaji sabutuɗi kono ɗi tenta yamirore majji on tenta ko ɗi gaani ɗi jantuɗen ɗa ka martaba seeɗa ɗi hewtaɗi honndi woni ɗin ara ɗum ɗum rak'atani aw arba'un qabla al-asri ko darɗe ɗiɗi ma ɗum darɗe nayi aɗo juulugol alansara. no jeeya e naafiloji yiɗaɗi ɗin juulugol darɗe nayi so juula alansara o ma juula darɗe ɗiɗi non juula alansara. وقد ورد فيها عدة أحاديث متكلم فيها woɗɗi ari e fii ɗum ɗon juulugol darɗe ɗiɗi ma darɗe nayi aɗo alansara o sunnaji ari ɗi buyi kono ɗi fof no wowla fii majji. maana no wowla fii majji no yeddodira siɗi selli ma siɗi sella. sinnama hadisu mutakallamu fihi hadisi wowlaɗo fii mum dukaɗo fii mum bi mana karama koɓɓen no yeddodiri woɓɓe nenimo selli woɓɓe nenimo sella ma gooto e filliɓe hadis on ɓen no yeddodira si o ko nunɗuɗo kana nunɗuɗo woɓɓe yuwimo woɓɓe holnimo. walakin li kasrati turuqiha yu'ayyidu ba'daha ba'dan kono sabu ɗuɗugol laawi ɗin ɗon hadisaji fillaɗi yoga e laawi ɗin sembinayi yoga dolninayi yoga tambitoto yoga. o andi haydi fenoɓe siɓe ɗuuɗi ɓe fof ɓe ari ɓe wooli hunde wotere hara gooto ɓe a holaki ɗum kañum tum kono oɗo arayna hunde kaari waɗi dey nokku kaari wona seeɗa kadi goɗɗo go arani ha ɗara hunde kaari mbiyi hunde kaari no waɗi nokku kaari tawa kon no wooli kon e wooli nane kon ko gootum. goɗɗo kadi ara e woola kadi mbi sifa no woni fenoɓe tato ma ɓe nayo a wattana ilagoy no he ɓeeɗo kaari mi holakimo ha kono ko wowli kon kaari kadi ari wowliri noon kaari kadi watti ɗum he awa ɗo wattane fonde noon ko ɗuuɗi ha wo heɓay doole ko ɗuuɗi ha wo heɓay doole. famin hano ɗin hadisaji ɗon wowlaɗi fii muɗum arɗi fii hollugol wonde no jaa e sunnaji ɗi tentinaka ɗin juulugol darɗe ɗiɗi ma darɗe nayi aɗo alansara. hadisu ibne umara hadis mo abdullah ibne umar filli qala o maaki qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo allah o maaki wo rahima llahu mra'an yo allah yurmin neɗɗo salla juuɗoɗo gabra al asri ko adi alansara on arba'an darɗe nayi no wirɗen noon ɗiɗi o salmina ɗiɗi o salmina nelaɗo du'ani oɗo yo Allah yurmen
yo Allah yurme neɗɗo juuluɗo ado alansara darɗe nayi. rawahu ahmadu wa abu dauda wa tirmidiyu wa hassana, ko ɓeeɗo fillimo. tirmidi wi hadis on no moƴƴi. wabnu hibbana wa sahaha, ibnu hibban kadi no filli hadis on, kanko wi hadis on no selli. wa kada sah ko noon kadi dayma hadithu aliyin, hadis mo ali filli radiallahu anhu, anna nabia sallllahu alayhi wa sallam wonde wonelaɗo kana wonino yusallihi mo juula qabla al asri, ko adi juulu bayna kulli raka'atayn bitaslimi, himo sendidi alal malaikati e hoore malaikaɓe almugarrabina ɓannabi baɓe wa man tabi'ahum e jokkuɓe ɓen ɗon minal mu'minina immorde e gomɗimɓe worɓe wal muslimina e julɓe worɓe. rawahu ahmadu wannasai maja wa tirmidi wa hassana fi hadina moƴƴi. cheikh albani wi kon hadis on ko hasan, ko moƴƴuɗo. ani ɗo o seni darɗe ɗiɗi kala, ɗen no darɗiɗi e darɗe ɗi aroje ɗen attaslim, yani attahiyatu lillahi wassalawatu tayibat assalamu nabi assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. taban o salmina kadi non o yimmo juula kadi e darɗe ɗiɗi. al-iqaru ala raka'atayn faqat, amma e darɗiɗi pet ado raw umumu qawlihi sallllahu alayhi wa alihi wa sallam, ko hunnugol maako nelaɗo ka o maaki ɗon yo Allah juulo e makko. nayi salatun, no e hakkunde kala noddina julde, mana hakkunde noddinantede, hakke on juulugol naako o ɗiɗi, ko noddinandu e darnandu. darnandu no wiye noddinandu kadi waɗi darnandu wiyete noddinandu ko andingol yimɓe ɓen woni fewndike juulegol. o maaki noon kala waɓutu noddinanaɗo hakkunde ɗon e o darnanede ɗum no waɗe ɗon. no holle wonde alansara ko noddinante ɗum, so alansara noddinama hakkunde ɗon e darnanagol alansara on no wawi juulede darɗe ɗiɗi, o ɗum ɓuri fannude, no ɓuri fannude ko darɗe ɗiɗi. oɗo hadis ko muttafaqun alayhi, no fot makko ɗum bayna kulli adanayni salatun. ɗimmum ɗum e ɗi sunnaji ɗi tentinaka raka'atani qabla al maghribi, ko darɗe ɗiɗi juuleteɗe ado futuro. rawa al bukhariyu, bukhari abdullah ibn mughaffalin o yitti abdullah ibn mughaffal anna an-nabiyya sallllahu alayhi wa qala, wonde nelaɗo allah on yo Allah juulo e makko o maaki, sallu juule qabla al maghribi, ko adi futuro on. sallu qabla al maghribi, juule ado futuro on. summa qala fi thalithati, e to maako e kakkongol tataɓol, liman sha'a, yani sallu qabla al maghribi liman sha'a, sallu qabla al maghribi liman sha'a, futuro mono faala. ko ma kadi mono faala karahiyata an yattakhidaha an-nasu sunnatan, ko añugol mo gon wota yimɓe jogitor ɗum sunna mo accittaki a tentuɗo. ko ɗum o ma kana ɗum ɗo mono faala, haran no fanɗi hulatano ado futuro on darɗiɗi ko fanɗi on. fi riwayatin libni hibban, ari e filla mo ibn hibban filli kañum, wonde anna nabiya, wonde nelaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam, salla o juuli qabla al maghribi, ko adi juul futurongol raka'atayni darɗe ɗiɗi. kono daif oɗo ari sella, wonde nelaɗo juuluno, o hadith mo ibn hibban filliɗo o ɗum ɗo sella. amma wonde o yamiri o rerdini yo juule, ɗum ɗon no selli ken ko hadith oɗo ko sahih bukhari. idan ta tawa goɗɗo juula ado futuro, madama nangue muti, tawa himo naafudemo he oɗo ko waɓutu haɗaɗo juul naafu o e tawa no maliki an koɓɓen kamɓe ɓe ɗum ko kamɓe ɓe ɗum few. kono dalil maɓɓe on ko lowɗo, oɗo dalil ɓuri sellude. on noon nelaɗo men sallllahu alayhi wa alihi wa sallam kanko tigi maki yen juulo aɗa futuro, yen juulo aɗa futuro mono faala. ɗo mo faalama juuli ala ko wola sina fankugo.
وفي مسلم أريك صحيح مسلم عن ابن عباس إتا عبد الله بن عباس قال أماك كنا مونين نصلي من جول ركعتين درد دي قبل غروب الشمس وقبل كاكو بعد قبل غروب الشمس فأدنا نجمت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم نلا الله ونين يرانا ويأمن فلم يأمرنا ويأمر من جول ولم ينهنا وهدال من تمن جول قبل الغروب فتان لا تريد تاني توفى الجنة بعد الغروب قالوا ملاكنا إن شاء الله. قال الحافظ في الفتح هذا هنجي لهم أوي كفتح كأوديتال همبو من الحافظ هنا ابن حجر العسقلاني. ما هو الفتح؟ ما المقصود من الفتح هنا؟ فتح الباري شرح صحيح البخاري. وماتي كانكو ابن حجر ومجموع الأدلة مو بند دليل جد يرشد نفونا قل إلى استحباب تخفيفها يدقل فويجنتين نقول بيلو داخل رجولتين أدو فترو كما في ركعتي الفجر ونوني لنون كدار لبير الفجر ويسي دليل جد يرنا مموكي تواي نويدا دار رجولتين أدو فترو sawon tigi juutinde haayo de raɓɓinɗine ɗe foygintinne wona woni ɗon darɗiɗi ɓaawo peeral fajiri ndin aɗa subaka on ɗene kadi ko raɓɓinɗinneteɗe. tati e sunnaji ɗi tentinaka yamirore mum raka'atani qabla al-isha'i ko darɗe ɗiɗi juuleteɗe aɗo geeƴe ɗen juulede ɗum kadi ko sunna. lima rawahu ljama'atu sabu ko jama on filli homɓe woni ɓen ɓenon jama enen ɗo kombo andi ɓen ɓen on jama wahid اثنين ثلاثة أربعة خمسة أنا الله إبراهيم on yawni نعم ممتاز بارك الله فيك. أصحاب السنن الأربعة دونكو أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه وني بنايو واتدون إمام أحمد وني جو واتدون إمام البخاري وني جيغو واتدون إمام مسلم وني جيغو بيرو بفلك كدفت مأبه من حديث عبد الله بن مغفل حديث عبد الله بن مغفل في اللي أنان مجند اندوغا أن النبي صلى الله عليه وسلم وند الله أماكي وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وند الله صلى الله عليه وسلم أماكي بين كل أذانين صلاة نوي حق كلا ندنا دو جديد جلد نافقل بين كل أذانين صلاة نوي حق كلا ندنا دو جديد نافقل ثم قال في الثالثة رفع وماكوي كتتمم لمن شاء من فعل ابن براجبوي kala ka noddina ɗo e darnede so on tigi heɓi occasion ɗo yo juulu. ولابن حبان فيلي من حديث ابن الزبير حديث عبد الله بن الزبير فيلي أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن الله صلى الله عليه وسلم وماكي ما من صلاة مفروضة على وائجل فرلاند إلا وبين يديها ركعتان سنان يس مير در إيدي نا بين يديها قارن بدر كلا جلد فرلار أدون جولد هند مري در جولد هذا تاو كون در إيراني نا فرلا أو إسناده قوي تو غورد أو حديث نجوجي دولة ذلك صحيح ابن حبان الشيخ الباني وي حديثهم نجوجي دولة معناه مسلم
istihbabu alfasli miqdari khatmi salat yiɗegol sendidirgol hakkude julde farilla nden e julde naafiilo embere ko julde juulete ko julde gaynete mana so on tigi naafi hakkude ɗon e o juulugol farilla ma so o juuli farilla o gayni hakkude ɗon e o naafugol yo wonu beru fayda beru ko juulete wona salmingol tun farilla o assalamu aleykum hawto kadi naafugol allahu akbar ɗon ti waɗu baqiyatu salihat ha o gayna won adkaruji ɗi ha o gayna hakkude so gayni ɗum adkaruji ne mo gayna ɗin ɗon aray distance waɗi hakkude julde farilla e julde naafilno woni so tokkidi ɗum o gayni salamu aleykum tum hawti kadi allahu akbar siya hoyi ha ɓe ala gandal hay hunde ɓe sikka joni ɗum ɗon koko tokkodiri ɓe humidina joni farilla on e naafilo on ɓe wiya fayda woda joni a andi a gayni wo tuma on tigi gayni naafilo on laawol kisal ko ɗon imam malik rahimahullah himo kanko himo mefino moƴƴi himo rentino gaynugol farilla tum tokka ɗon naafilo hara accidirali hay seeɗa ko ɗum waɗi kanko himo añi gaynugol suumaye tum bimbi julde fuɗɗo naafugol horugol sittu shawwal kanko mo añi ɗum añinaaki noon goy kono kanko no ƴettiri noon o wii o mahafata an yulhiga al juhalu bi ramadana ma laysa bi ramadan o wii ko hulgol yimɓe majjuɓe ɓe annda hay hunde ɓen taɓe wattudu e suumaye ko jeaka e suumaye ɓe sikka jooni suumaye gasi wo ñande jeɗɗi e juldano kono man jahila la yamna'u min as-sunnah majjere majjuɗo ɗum haɗata sunnaji ɗi gollitiri ɗi kono en tout cas ka renta ko ɗo kadi ko ni o wi ɗo an rajulin min ashabi nabiyi sallllahu alih wa sallam ittama gorko e gorko immorde e wondiɓɓe nelaɗo sallllahu alih wa sallam jahalatu sahabi la tadurru angal andugol sahabajo on ko hombo ɓay tun andi ko sahabajo angal andugol jaati makko lorata yumde waɗi sahaba ɓen ko ɓe udul ittama e sahabajo nelaɗo anna rasulallahi sallllahu alayhi wa sallama wonde nelaɗo allah on salla al asra o juuli ñande go alansara ɓawo salmini fagama rajulun yusalli gorko immi kisan fuɗɗi juulude assalamu aleykum alansara goɗɗo hawti wi no naafude allahu akbar fara'ahu umaru yi o gorko wonɗo e juulude fa qala lahu o wiimo ijlis jooɗi jooɗo fa innama halaka ahla alkitabi anndu ko halkunoɓe yimɓe defte annahu ko haani anndugo ko lam yakun wonan li salatihim julde maɓɓe nden faslun ko sendata hakkude julde maɓɓe farilla e julde naafiilo fof no hukkondir ko ɗum halkunoɓe ɓe jillindir fiiji ɗin ko hanano jillondirde ɓe jillindiri fof ɓe waɗi tamere wootere aɓan sunna e farilla kaɓe ko no jogii place mum no jogii koyo lelne ka hana lelnede ɗon jogii mbalodi mum sa ukkidiri ɗi tum haray a jiiɓindiri muran noon aray ɓuri ɓaawo ibnu khattabe o wii ɗum ɗo fa qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam maaki ahsana bnu lkhattabi ibnu khattabe moƴƴini o wiya moƴƴini a labiniɗo ko joɗɗinɗa oɗo ko no laba ha ko wiɗamo yo accu o senidira hakkude julde farilla e julde naafiilo ɗum ɗo no moƴƴi han rawahu ahmadu bi sanadin sahih ko imam ahmadu filli oɗo tugorde nden no selli cheikh albani ɓaynani oɗo o wowli ɗum ɗo o wi no selli o fanki holli no selli sinano o wiya kono sanado no selli bi mana kala nde juuluɗa farilla gaynuɗa ɗa faala naafude habbo seeɗa karamagoɓe goo wii si tawi hiɗa hawji a wawata habbare dumunne seeɗa sottu ɗon yaha nokkugo ma ɗum wowla ma sotta fii tun wota mo annda sikku humidir ɗum ɗo notidir ɗum ɗon e ko gaynuɗa kon annda ɗum ɗo ko julde feerere
ko ɗum woni mana alwitru fuu jaare nden fadluhu wa hukmuhu ɓural juulugol witri e ñaawore juulugol witri alwitru sunnatun muakkadatun hassa alayhi rasulu sallallahu alih wa sallam wa ragaba fih witrire nden ko sunna tentuɗo nelaaɗo men o rerɗini fii juulugol nde ɗo o wakkili yo nde juule hassa ragaba fof ko ɓuuri hassa ko wakkiligol ragaba ko rerɗingol wa an aliyin ittama e ali radiallahu anhu annahu qal wonde kanko o maaki inna alwitra laysa bi hatmi witr wona farilla hatmi koko lazim ko farli wajib fard hatm ɗiɗo fof ko hunde woto koko farli witri wona ko farli ka salatikumul maktubati wano julde mon farlane nden ni walakin kono noon walakinna rasulallahi sallllahu alayhi wa sallam awtara kono noon nelaaɗo wanno witri dey summa gal rek o maaki kanko nelaaɗo ɓay o waɗi witri on o maaki ya ahla alqur'ani ko ono yo yimɓe alqur'ana awtiru juule witri waɗe witri fa inna allaha witrun tabiti wonde allah ko fuujuɗo ko o gooto yuhibbu lwitra imo yiɗi ko fuujinakon oɗo hadis rawahu ahmadu wa ashabu sunani ko imam ahmadu fillimo e jomiraɓe sunnaji ɓen ɗum ko abu dawud e tirmidi e nasai ibnu maja wa hassanahu tirmidi wi hadis on no moƴƴi wa rawahu lhakimu aidan wa sahaha imamu lhakimu naysaburi kanko men o fillike o hadis ɗo o sellinimo kadi cheikh albani maaki hadis on kadi no selli ɓaawo ga ko ali wi he witri dey wona farilla wano julde mon farlande nden noon farlori noon dey kono noon nelaaɗo waɗi witri o waɗi witri haw gayni o maaki kono yimɓe alqur'an ɗum ɗo ko nelaaɗo maaki ya ahla alqur'an ɗum noon ko maako nelaaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam kono yimɓe alqur'ana witire yani juule witrire nden allah ko fuujuɗo ko witri himo yiɗi witri on وما ذهب إليه أبو حنيفة من وجوب الوتر فمذهب ضعيف وإمام أبو حنيفة يهي كون وند وتر كوكواتي كولا واللونغول قال ابن منذر أودو أماكي أودو كرمكو جكم ملوجو أماكي لا أعلم أحدا وافق أبا حنيفة في هذا mi anda hay goto e karamokoɓe e almami ɓen tawtuɗo abou hanifa ɗum ɗo wiigol witiri on ko waaji abou hanifa kamɓe hanafiyankoɓe ɓe jogii qa'ida hiɓe sendidiri hakkude fard e waaji kamɓe fardu on ko ma sabata bidalilin maqtu'i thubuti يغفر جاحده والواجب هو ما ثبت بدليل ظني أو بدليل ظني الثبوت لا يغفر جاحده كان بين فريلا وتفردكم كنياور تبتير دليل فلتا تبتغ الموضوع توا مو يدي دون أرى وني كيفير amma waajibi on ko ñaawoore tabitirnde dalil ɓattaaɗo felliteede tabutugol mum kono fellitaaka tawa mo yeddii ɗum ɗon o wonataa keefeero ma kamɓe ɓe wii fardu on ɓuri toowude daraja edi waajibi on ko ɗum waɗi o wii ɗo o wii witri wonaa fardu kono ko waajibi o wi jooni alsalawatu lhamsu julɗeele ɗe jowi sabatat bidalilin qat'iyi thubuti ɗen ɗon ko tabitiri yamiroore majje on farlagol majje on ko dalil fellitaaɗo tabutugol mum
joni noon witiri on kañum ko tabitiri ko sunna waniyu subut kono ɓay no tentina ɓeyni irtafa ila darajati wujub amma jumhur kamɓe farde e wajibi ko gootum kamɓe farde e wajibi ko gootum ala ko sendi sa fala ina farde sa fala e wajibi ko kalimatani mutaradifatani bi manan wahid ko ɗum noon woni ko selli kon kon taban ka wono witiri wongol ko farilla kana farilla lotanagol juma ko farilla mana farilla zawahir hadisaji feeni ko zawahiruji sa ƴetti ko feeni kon tun a wiye ko farilla ɗigo ko ɗum hollata on de ko fanda farilla on ɗo wajibi on ɗo ko fanda ko tentingo ko sunna mo akkada fiwota ɗi buɓɓondir ɓay nokku waɗano hasre wonde arabijo on wari o wi enene laaɗo ko honɗum farlimi ka julde o wi ko waktuji joyi o wi goɗɗum farlaki lan to woni o wi illa an tatawwa sena hara anaata joni noon sen ƴetti witre en wi kadi ko farilla en watti ɗon nelaɗo makono ko joyi pet si ko ɓeydi ɗon kon haray ko naafiɗo haray en ƴetti konngol nelaɗo en piiri konngol nelaɗo gasirtano joni ko be ndaaren no ɗi hejjirta haray gotol piyali ngola ɗum ko wi'en farilla on ko ɗiɗa jowi ɗoɗa ko sunna tentuɗo hanaɗo waɗede mo hanaka accede kono mo acci haray wa awa acci ɗo fanama alan saɗama fuɗɗo ma geɗe ma fuɗo wa inda ahmada wa abi dawuda wannasa'i wa ibni majata anna المهدجي كاكو مهدجي رينا مهدجي بيدو إمام أحمد أبو داود النسائي ابن ماجه بيدو فوق في الحديث وند أوية المهدجي ورجل من بني كنانة أو مهدجي أن المهدجية وغرق جياد بنو كنانة أخبره رجل من الأنصار هم بتيمو غرقو اتاكا من مدينة يكنى قلنا صور أبا محمد موي بن محمد وند أن الوتر واجب ويتم وند وتر وقتيغوي فراها المدحجي إلى عبادة بن الصامت ويأيك أولو صحابة الله كدلو ويتل عبادة بن الصامت فذكر له وجنت لعبادة أن أبا محمد وند أبو محمد يقول نويا الوتر واجب وتر كوكواتي فقال عبادة بن الصامت أودوي كذب أبو محمد بن محمد فني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنين لا الله أنماك 5 صلوات جل جوي كتبهن الله تبارك وتعالى على العباد الله توودو سنيدو barkindo on farliide e hoore jiyaaɓe ɓen julɗeele joyi allah farliide e hoore jiyaaɓe ɓen man ata bihinna mo addiiɗe ɗo lam yudayi minhunna shay'an tawa o yeebaali hay huunde e majje istihfafan bi haqqihinna sabu foygintinnugol haqqi e majje on kana lahu inda allahi tabaraka wa taala ahadun haray woodanimo laatanike mo ka allah aadi o heɓi ka allah aadi engagement an yudkhilahu aljannata nde allah nartamo aljanna machallah wa man lam yati bihinna mo addaali ɗe ɗo ma addi goɗɗe acci goɗɗe ma addide kono o yeebi haqqe majje on sabu foygintinnugol haqqe majje on o bonniiɗe falaysa lahu inda allahi ahadun oɗo mara aadi ka allah de inchaa adabahu si allah no muuyi lettiramo nunɗal wa in shaa gafara lahu sima faala o yaafo ɓay ko yaafotoɗo kadi gooto wiyata ko fiyon ɗum o juulaano waɗino o yaafike mo oɗo hadis ko selluɗo sahih wa inda albukhari no ka sahih albukhari wa muslim min hadithi talhata bne ubaydillah anna rasul allahi sall allahu alayhi wa sallama qaal wonde nelaɗo allah o maaki 5 salawatin julɗeele jowi
katabahunna Allahu alla farliden ɗon fil yawmi wal laylati ender jemma e ñalawma on fa qala al arabiyu neɗɗo fulawa on o wii hal alayya gayruha no fawimi goɗɗum goo haranaɗe ɗo jowi julɗele goo no farlimi alayya ɗaare ɗo moƴƴi o ala ɗo ko farlugol no farlimi haranaɗe ɗo qala allah ɗo maki la o waye farlakima illa an tatawwa sina hara a waɗu sadaka sina hara naftu ɗo ko ɓeynata kon qat'atu jahizatu qawla kulli khatibin ɗo ko ɓe wiyata kon hirsama ka mayata ɗon ka mayata ɗon si hirsama ko ɗon tigi hirsaɗo lanni ala ko goɗɗo wolande kadi Abu Hanifa yo Allah yurmo yaafuma kono ɗo a faldi ko wakkilare waqtuhu waqtu witiri on fewndo wonde o juulete ɓorde honto heɓi honto ajma al ulama'u karama koɓɓen fottani ala anna waqta al witri wonde waqtu witri ka juuleteɗon la yadkhulu natata illa ba'da salati al isha'i sona ɓaawo julde geeɗe e fottani wonde mo juuli witri ada juulugol geeɗe haray o juulani witri on fewndo makko wa annahu yamtaddu ila al fajri ɓe fottani kadi wonde waqtu witri on pooɗoto haa ka peeral fajiri honde o fuɗɗoto ko ɓaawo geeƴe ɗen o pooɗo haa honto haa fajiri ni feere honto ɓe kippisi ɓe fottani ɗum ɗo kamɓe karama koɓɓen yarli ɓe haaldi tun ɓe waɗi congrès ɓe inni awa jooni en diisondiri jooni warrenni innen jooni awa witiri on ko ɗo fuɗɗi haa ɗo oye fa an abi tamimi aljeyshani ittama e oɗo radiyallahu anhu anna amra bne al as wonde oɗo sahabaji nar amra bne al as en anndi kanko wonno gouverneur misra fewndo omar bne khattab radiallahu taala anhu o lonti oɗo hataba nasa o hutumbinni yimɓe ɓen o waadike yimɓe yawma jum'ati ñande juma fa gala o maaki e nder hutum makko on inna aba basrata oɗo gorko haddathani yewtiila anna annabiya sallallahu alayhi wa sallam qal wonde nelaaɗo allah on maaki inna allaha tabiti wonde allah zaadakum ɓeydi on salatan julde goo wa hiya nden ɗon julde alwitru woni witri fasalluha juulde fima bayna salati al-isha'i ko woni kon hakkunde julde geeƴe ila salati al-fajri ɗon e julde peeral fajiri nden hakkunde ɗon laawol kisal ko ɗo laawol wonde Abu Hanifa ko wonde ɗeɗo ko nde waaji Allah ɓeydi on julde ɓeydani on julde e hoore wonde hoore nde farillaji joyi mana kon to ɓay o ɓeydi ha ɗon kadi ko ɓeyda kon e ko ɓeyda e hoore mum kon no fota daraja o famiri noon qala abu tamim oɗo abu tamim o wi'i fa akhada biyadi abu dharri nangi jungo an gon fa sara o yahi fi lmasjidi ka juulirde ila abi basrata ka o abu basra ɗo radiallahu anhu fa qala o wi'imo أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قال عمرو أن أنني نلا ماك كوك أمر في اللدوي نلا ماكي قال أبو بصرة وي أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم من نريد نلا وعندي عمرو بن العاص وفيلي وإني منني أبو بصرة نويئة wonde laaɗo maaki Allah ɓeydani on julde ndelle woni witiri juulende hakkunde geeƴe ɗen e subaka jooni noon Abu Dar wonaa huditagol konngol Amru bnu As ngol kono o faala ko Ibrahima wino ko liyatma'inna qalbi wiyo ɓernde makko nde waalo moƴƴi o nangi o wi oɗo filliɗo o nangi jungo makko kanko Abu Tamim o jogiimo inni mahi
ɓe yahi haa ɓe hewti ko Abou Basra eggaaɗo e mum on wonde ko kanko naniri nelaaɗo o inni ene accimi yeeto mago mi lanno mago koko Amru bnu As wi'i ɗo kon wonde la sallah sallam a wi'i wonde la sallah sallam wi'i ɗum a nani ɗum nelaaɗo o wi hi mi nanirmo ɗum nani na haala walite piidi go be on tigi landi to moƴƴi o waɗi diina kan wota ƴettire samakal nana tan wiyen ɗum ɗo no moƴƴi awamo waɗi no ɗo haara mo jogii bara dia sabakare no iskin allahu akbar ɗum ɗo mi accata ɗum ɗo hannde kadi tekkito de moƴƴi ko waɗi moɗon ndiga ɗo foron tawoyi allah lahara hino ɗum wattita ko towi on tigi artaga o moƴƴintinna haray ɗum de ko ɗum zalika wal khusranu mubin ɗum woni perdi mawɗi de allah dandu en joni tekkito ɗo moƴƴi noon ɓay joni si innama ɗo joni lanno winni joni awa mo ɓeyo addu hunde kaani si on tigi addi noon ko nandirta e mum na kañum tigi ko sirete ɗo duuɓi 3 so addi hara ko tigi on o heɓay ɗo véwittuwal rado ɗo on tigi si tawi o annda moƴƴi ko ɗum ko lanɗo landi ko ene ndarniran ɗo so tawi ko ɗum o sifa ɗum ɗo ɓe maaki ndaɗanan moƴƴi dey mi falaka ɗo mi falaka ɓaroyre sirete to de o teke teke no to moƴƴi koy goɗɗo wiyata o yata ɗum hocca goɗɗo en ha wajoni ko sifa ɗum ɗo landa ha mbi mi naɓa ɗum ɗo gasata piiji arnani ɗum ɗon en reƴi ɗum ɗo en anndi ko en ƴoƴani ɗum no moƴƴi noon ɗon ko en kalabante ɗum molanaɓe allah kono kala karto fa tan yo waɗ ɗum waɗi allahu mustaan rawahu ahmadu bi isnadi sahih ko imam ahmadu fillimo sanadu makko on no selli wonin imam albani kadi kan kadi ko wi sahih وعن أبي مسعود الأنصاري كما يقول رضي الله عنه قال وماك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر أول الليل وأوسطه وآخره نلال بين صلى الله عليه وسلم أولين هم ويتر إنه كفؤه لجنة ويتر كدي ولك حق لجنة ويتر ولك لانه لجنة رواه أحمد بسند صحيح وعن عبد الله بن أبي قيس إتما يودو كدي قال وماك سألت عائشة رضي الله عنها بلندك من عائشة يلا يتنا بماك صحابة بن فوق عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم في وتر الله هن جودين وترهم فقالت من عائشة وماك ربما أوتر أول الليل نواوي ربما أحيانا wonde o witiray waɗa witiri on ka fuɗɗode jemma wa rubama awtara min akhirihi no wawi wonde kadi witira ka lannode jemma qultu wimi kayfa kanat qira'atuhu akana yusirru bil qira'a am yajhar wi'umi ene ko honno jande makko nden wonirno ka witiri o suuɗa eno jande makko nden ka o feññinayno qalat nene aicha o maaki kullu dhalika kana yaf'alu ɗum ɗon fof nelarno waɗayno sallllahu alayhi wa sallam wa rubama asarra wa rubama jahara wonde o suuɗa wonde o feññina wa rubama iktasala fanama wa rubama tawadda'a fanama no wawi o looto si tawi o heɓi longal ngal o looto noon so o ɗaano no wawi so rendi e sonnajo makko o heɓi longal o salligo so o ɗaano ta'anifil janaba o faani ɗo ko kadi janaba rawahu abu dawuda filli hadis on cheikh albani wi sahihu selli wa rawahu aidan ahmadu wa muslimu wa tirmidi ɓeɗo kadi no filli hadis on koy طيب استحباب تعجيله يدغول يكينغول ويتري اون لمن ظن ونده او سكتيدو انه وند كانكو لا يستيقظ فينتا اخر الليل كلانو دجم وتأخيره ننغول ويتري اون لمن ظن ونده او سكودو انه نو كانكو يستيقظ فينو اخره كلانو دجم
no yiɗa mono tañƴini finoytaka lannode jemma yo juulu witiri on law soɗano no yiɗa wonande annduɗo ma tañƴiniɗo ɓattuɗo fellitude wonde o finoyayi jemma ka hoore subaka yo nennu waggol witiri on ha on tumata waɗa witiri on ka lannode jemma yustahabu no yiɗa ta'jilu salati lwitri no yiɗa yaccingol juulugol witiri on awwala leydi ka arande jemma liman khashiya wonande on hulɗo allah yastayqida nde o finata akhira o ka lannode jemma kama yustahabu waɗa yiɗira noon kadi ta'khiruhu nennugol witiri on ila akhiri leydi ha ka lannode jemma liman danna wonande on sikkuɗo on ha ɓatti fellutugol anna wonde kanko yastayqidu o finoyayi akhira o ka lannode jemma فعن جابر إتام جابر بن عبد الله رضي الله عنه يلا ويلتنمو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وندنا الله يلا جول مك وماكي من ظن منكم مسكي إمود منه مسكي أنه نكانك لا يستيقظ أفنيتا آخره كلان نور جمع أي الله الجمع فليوتر أوله يود وتر أنك فؤاد جمع كأرام جمع ومن ظن منكم مسكي أمود أنه نكانك يستيقظ فينوي آخره وكلان نور جمع فليوتر يود وتر آخره وكلان نور جمع فإن صلاة آخر الليل تبتي وند جولغول كلان نور جمع محظورة كتابتين يعني تحضره الملائكة ملائكة من أري فود دئتي وهي أفضل ونجد أمر موجودة julde juulande ka lannode jemma ɓuri moƴƴude julde juulande ka fuɗɗode jemma rawahu ahmad wa muslim wa tirmidhi wa ibnu majah wa anhu ita makko hombo jabir anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qal wonde neɗaɗo makani li abi bakrin abou bacre mata tuutir ɗaɗo maki ene ko fewde on ɗan juulata witiri o قال أبو بكر ماكي أول الليل كأران جمة كفؤ جمة بعد العتمة أو جود جيجن قال نلا ماكي فأنت يا عمر أن عمر كان رجل تاويتي قال عمر وي آخر الليل كلام جمة قال لا ماكي أما أنت يا أبا بكر أما أن أبو بكر فأخذت بالثقة أجتي كوي وند هورا من بلي تانغا يعني أجتي ريزيرف تا أنتي أوي يوني ما تجورغون توم فينا يوم جولا ويتري قالوا هنا قر الصلاة غير من الله أكبر أن أجتي joni si atay a juuli witiro si walida on andi kam pellet a hoolike alhamdulillah ɗo woni on tigi maayu ka jemma ɗon woni o weeɗoroy no wawi woni way kono alhamdulillah witiri on kalla wakino o wi an aboubacry a ƴetti ko holni kon ko woni siiru kon wa amma anta ya umar fa akhadta bil quwa an umar a ƴetti doole ɗen ɓuri dolnude kon si on tino andi o juulali witiri ko heewi kon o wakkiloto o waɗa ka wonki makko o mara ka wonki makko wonde ha ɓawa o juulali witiri on so waali ha tawa weetorde ɗon haray asil fellital ngal wakkilagol immoyagol law ko ɗon ɓuri ɗon doole ɗen ɓuri rawa ahmad wa abu daouda wal hakim wa qala sahihum ala sharti muslimi ɓeeɗo ɓe fillima haga en hakimu inni hadis on no selli ko e sharti muslimu no timmi e makko si innama si hakimu naysaburi inni sahihun ala sharti muslim ma sahihun ala shartihima walam yukharrijahu ɗe gandi deftere makko nde ko wiyete ko almustadrak ala mada ala sahihain nam المستدرك على الصحيحين استدراك كو فالبيتو غولغو سي غودو جوني او اري او ريمينو كو او ماوي ارتugol dum mawtanamo ko maawi ko no wiyete istidrak istadrak alayhi o yitanimo faljere makko nde o rettiyimo ɗo wiyete istidrak
استدرك على الدكتور اليوم حضرنا محاضرة ألقى فيها الدكتور كلمة فقام أحد من طلابه أحد من الناس فاستدرك عليه لأنه قال كذا وكذا. قال لا هذا لا يصح. نعم بالاستدراك. جوني إمام البخاري إمام مسلم بيولي شرط جماع برنسيبال جديد بيوي من الإمام البخاري وي من سنة يتاي حديث إدون غبور كوبيه لو كريتير جديد كوبيه توا إما هولا عنده جاري براكا كنا كتوا كهونجيرو سمعاريو أو قولنا لان أو ينتهي تأمو هونجي متكين تاو كو سيغا تاو كو عدل تاو كو ضابط tawa mo o wi kanko kadi o jetti juude mum on hara be ngandi be yiidi tabi talila wonde be yiiduno mo wadi sharti ni makko din ha o gay muslim ani hata ko makko e sharti ji be fotti goddi go muslim kanyum ni he do wono kadam sharti karama ko yafa o do wasi be inni ko sahih bukhari buri sellude ko ka condition ji ko kanko buri sattinde joni no ara tabati inama no hawrude e sharti bukhari on ara isatu muslim kan naati nder to automatiquement kon no wona ara ko sharti muslim tawanasha tawati mashat bukhari kan tawati mata joni no be mobi hadithali be mobi be kade to mabbe hakim naysa buri ari ndardi hadithali be acci jettali o jetta no haditha o adda o konfonda o indira e sharti ji mabbe di o dara ko do fillima o est-ce que o do e mo ko bukhari wi ko fonu timmi o wayno timmi o ara kadi o jokkira non goto ha yo kanela o dara kadi ka muslim fonu timmi o ina o hadith no sel e so de sharti condition ji mabbe di fonu timmi o do kono be yaltinali laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal ɗo no waawi hara imamu hakimu naysaburi mo hawrundi imamu dahabi kan kadi yiltino e ɓaawa makko ayi ndela sappora goɗɗo ni yafono fewtuma ga o yayi o waɗi istidrake hawre ɓeya o mooɓi kono goɗɗi goo no woodi ko o faamaadi woɓɓe goo e nder ɓe filnotoɓe ɗi hadisaji ɗi ɓe imamul bukhari e muslim ɓe ƴettaali tawa goɗɗo toon mo sappa kollu hakimu naysaburi anndaali ɗum o ronka yiigo ina noon oɗo mas oɗo dahabi arayna hakim shartiji maɓɓe ɗi fotimmayo e oɗo sanad puisque kaarijo no nder toon kaarijo haala no jokkimo sengo goo o yette sojo sengo goo ay noon ko noon imam bukhari ƴettanta on few wono ɓe inna wonde kanko imamu zahabi o ara o ndaara o inna ko hakim netaɓo wiiɗo ko wonde ɗi condition ji imam muslim no timmi e ɗo bukhari timma kono muslim no timmi ɗo kono o yaltinaali mo wayi ko goonga makko correct ɓe inna o wafaqahu zahabi ma o inna la laysa kama qala wona noon de ɓe inna wa aqabahu zahabi kono ka haqiqa ɗum ɗon imamul bukhari imam muslim ɓe felnaki fi honɗum ɓe ƴettano aadi wonde kala hadis selluɗo mo condition ji maɓɓe ɗin timmi e muɗum be ɓe addamo ka nder defte maɓɓe ɗo ɓe ƴettano on aadi idan si ɓe acci hadisaji goɗɗi goo hay ɓe andiri noon no timmi sartiji maɓɓe no timmi mum kono na ɓe mooɓa fof ɓe ƴetti ɓe ko mari fere ko ɓe addi woto kadi yo mooɓe e nokku goo lam yaltasima بأن يحصر كل الأحاديث الصحيحة التي انطبقت عليها شروطهما فجتانو عادي فيو كم بعد بيركم ما يفرقوا يعني هذا يقول نوتي يتواتا يدي سلي كون يجوني نتيم ما تبي أدال الله المستعان طيب لو وني معنى
كإمام الحاكم النيسابوري أوي صحيح على شرط مسلم طبعا شرط بخاري في ماذا وانتهى الأمر برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنه كان يوتر وقت السحر فياك لا دون كنت لنيروي كون دي وني مو وانا ويتري اون كاويندوغ سحر كاويندوغ فلان أنا من بتل من كويندوغ من دا أنا كاري لا تبين كونو ويروتو كهوري سبكا من ويندوغ سنجتي بود وين أنا سنكر دي مثلا نيفان باي وين بير الفجر إنجال كتلين وانو 6h moins 20 moins 15 ودي سنكر ها كندوها لا كندو ويتي سحر فيرو كسولة تيرو كسكتو دي مانا كالانو دي مبغنا مكان صلى الله عليه وسلم ويتري مكان هو بين كونو ورنا كواري سبكا لأنه الأفضل سبق النمر موجودة كما تقدم أدرنا قالت عائشة من عائشة مات رضي الله عنها من كل الليل جمع فوق قد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم وين ويتر من أول الليل كأرن الجمع وأوسطه كهاك الجمع وآخره كلام الجمع فانتهى وتره كل وتر ما كون حتى كلام نود نقول نمك إلى السهر ككبن لوج رواه جماعة ومع هذا وندر فوق فقد وصى قومين لا بوصيك يمري بعض أصحابه يوغا صحابة مكبن بأن لا ينام وتعودان دي إلا على وتر ونهر ودي وتر أخذا بالحيطة والحزم كجت تقول رنت غونغول إفلي تنغل وإذا ودي وتر ونهر إفلي تنغل دادي رنت تقول في وتا وتر لا وانتك وفين وتوا ويام الصلاة خير من النوم بايس تاوي ولي سبكا ونجولا ما تنتي ولا وتر هذا يوم إن جانغو يا يسوع يوم غونغو ونهار si waktu mungon feƴƴi hara lutti ɓe wi si bukkol feƴƴi ko embelete wa kana sa'ad ibn abi waqqas oɗo sahabaji laɗo tedduɗo o wonino yusalli al-isha'a al-akhirata imo juula geeƴe sakkitiɗe ɗen honon geeƴe artiɗe futuro ko geeƴe wiyetego geeƴe arane ɗen o juulayno geeƴe ɗen e wiyeten geeƴe ɗen enen fi masjidi rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam ka juulirde nelaaɗo thumma yutiru bi wahidatin refti o waɗa witiri darde wootere wala yazidu alayha o ɓeyta honnen ɗon fees fo qiila lahu o wiyanaɗo nde a tutiru bi wahidatin la tazidu alayha ya aba ishaq ɓen ishaqa an a waɗa witiri darde wootere peti a ɓeyta hoore mayre hay darde goo a watta shafi on قال نعم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من منانين لا صلى الله عليه وسلم نماك الذي لا ينام حتى يوتر حازم o mo ɗanata ko ha waɗa witiri oɗo ko fellituɗo e jogiiɗo pellet oɗo daɗi sikki sakka on tawsimi immoy tawsimi weetoray kanko alhamdulillahi ɓortike ɗum ɗo رواه أحمد ورجاله ثقات من طريق الله سبحانه وتعالى يو الله أرسك إن جولغول وقت يفرد الفب وتكرنا في لوجدهم لأن عندي جولغول وقول فريل لاجدين فو الدبل فو فريل لاجدين هاجين واتنا في لوجدين من ولا هذا إلى أنك يعني حديث القدسي لا صلى الله عليه وسلم ماكي الله دالي وانده jiyaɗo an o ɓattorali lan ko ɓuratan mi welde wasi o waɗi komi farli komi hoore makko taw so gayni ɗum o sertayi mo ɓattora e an naafiloji ha mi yiɗamo si mi yiɗimo hara mi woni tere makko ɗen fof allah waɗu en ɗum hara mo yiɗi en wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil amin laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal